Είμαστε από την πόλη του Βόλου, από την Μητρόπολη Δημητριάδος, Vim nga Mitropolia e Dimitriadës, nga qyteti i Volos, μαζί με γιατρούς από πολλές ειδικότητες, së bashku me mjekë me specialitete të ndryshme, σε μια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει τα 3 τελευταία χρόνια σε συνεργασία με τους συλλόγους τους ιατρικούς του Βόλου. në një përpjekje të vazhdueshme që kemi krijuar këto 3 vitet e fundit së bashku me shoqatat e ndryshme të mjekëve të Volosit, Αντί να πηγαίνουν οι άνθρωποι στους γιατρούς, να πηγαίνουν οι γιατροί στους ανθρώπους. në vend që të shkojnë njerëzit tek mjekët, të shkojnë mjekët tek njerëzit. Για πρώτη φορά είμαστε εκτός συνόρων, δηλαδή έξω από την Ελλάδα, Për herë të parë ndodhemi jashtë Greqisë, përtej kufive tanë, και επιλέξαμε εδώ αυτή την πόλη και τη Μητρόπολη για να κάνουμε την πρώτη επίσκεψή μας στο εξωτερικό. dhe zgjodhëm pikërisht këtë qytet dhe këtë mitropoli që të kryejmë dhe vizitën tonë në jashtë vendit. Η γνωριμία μας με τον Μητροπολίτη Κοριτσάς Αναστάσιο δημιούργησε τις προϋποθέσεις να έρθουμε εδώ για να δώσουμε την ευκαιρία να εξεταστούν άνθρωποι από τους γιατρούς του Βόλου και όχι μόνο. Njohja ime me mitropolitin Anastas krijoi kushtet dhe predispozitat që ne të vinim këtu dhe të vizitonim njerëzit me mjekët nga Voloja do jo vetëm. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτές τις εξετάσεις δεν εξαιρείται κανένας άνθρωπος. Nuk përjashtohet askush nga këto vizita dhe konsulta mjekësore. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να εξεταστεί από τον γιατρό που επιθυμεί, ανάλογα με το τι θέλει να εξεταστεί και αν έχει κάτι που τον προβληματίζει. Kushdo që ka dëshirë dhe do të konsultohet me një mjek, me një diçka e cilën mendon se ka problem, mund të vijë dhe të vizitohet. Είναι μια προληπτική ιατρική, Është një mjekësi parandaluese, αλλά πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους να γνωρίζουν το επίπεδο της υγείας τους και αν χρειαστεί να κάνουν κάτι παραπάνω. por është shumë e rëndësishme që njerëzit të njohin nivelin në cilin ndodhet shëndeti i tyre dhe nëse nevojitet bëjnë diçka më. Έχουμε μαζί μας και τη δυνατότητα να κάνουν καρδιογράφημα, υπέρηχους και ακτινογραφίες. Kemi sjell dhe me vete aparate mjekësore për kardiografi dhe aspekte të tjera që janë të nevojshme. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας έδωσε ο Μητροπολίτης Αναστάσιος να είμαστε στην πόλη αυτή που αγαπάμε. Duam të falenderojmë dhe ne që për mundësinë që na dha dhe shansin Mitropoliti Anastas, Mitropoliti Korçës. Εάν αυτό το πρόγραμμα πετύχει, νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να το επαναλάβουμε. Dhe nëse shkon me sukses sot kjo përpjekje jona, ne do të kemi mundësinë ta përsëritë. Είναι μια έκφραση αγάπης Është një shprehje dashurie μεταξύ δύο λαών, ndërmjet dy ανθρώπων. popujve, njerëzve. Εμείς το κάνουμε στο όνομα του Χριστού, Ne e bëjmë në emër të Krishtit. αλλά χαιρόμαστε ότι υπάρχουν γιατροί που το κάνουν με την καρδιά τους και θα χαρώ να μάθω ότι οι άνθρωποι ωφελήθηκαν. Por gëzohem shumë kur mendoj që kemi mjek të cilët dëshirojnë dhe e bëjnë me zemrën e tyre, dhe aq më tepër kur mendoj dhe